God, Creator of heaven and the universe, you are worthy of our praises. In you alone, we pray and submit ourselves, for we are nothing without you. We humbly ask for your forgiveness and mercy. Dear Lord, we gather here today with the intent of doing good in thy name. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insight, understanding, wisdom, and respect for all. May our deep faith in you give us strength to act honestly and well in all matters before us. Amen. This is your City Hall vlogger. Join me and Santi for a few minutes of chikahan nga makahuluganon. Yes, text mga programa proyekto sa dakbayan sa Subo atong tukiun dinhilang sa Panaghisgot. Magdungan kitag countdown from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Happy Pink October from Cebu City. We love Cebu. Celebrating Pink October kun Breast Cancer Awareness Month. Busa in today's episode, we want to raise awareness on breast cancer and how Pink and October are associated with breast cancer. That is right, Tax. In fact, nakita nato sa video kaganina na ang Cebu City Government nakikiusa sa atong celebration of Breast Cancer Awareness Month through the ceremonial pink lighting sa atong Cebu City Hall building ni atong October 4, 2023. Yes, Santi, the event was graced by our Women's Federation, our Cebu City Councilor, our Vice Mayor, and of course, our Mayor, Michael Lopez-Rama. That is right, Tax. So, in today's episode, and for the benefits of mga kasubo, we will be talking all about breast cancer awareness. So, just the other day, Tax, ni adto ko sa City Health Department ug atong nahinabi ang mga medical experts dito to tell us more about breast cancer and how to prevent it. So, without further ado, let's watch this. So, mga kasubo, ani ako karon sa City Health Department ug kauban nako ang Cancer Control Program Coordinator sa CHD, si Dr. Vanessa Tawi. Doc, maayong adlaw ug welcome to Panaghisgot. Good morning, mga kasugbuanon. Thank you kayo, sir. Nag-invite ko niyo diri to speak for everyone. Alright, Doc. So for the benefits sa itong mga kasugbo who are watching our Panaghisgot episode for today, could you tell us more about breast cancer? Unsa gyud ni siya ang breast cancer, Doc? So breast cancer is kanang when breast cells mutate into our breast niya, mo-form to siya into cancerous cells niya, mag-form og tumor, so mao gyud na siya ang breast cancer. So kaning breast cancer, Doc, how is it detected, especially kanang wa bitaw kakaybaw sa imong mga symptoms? Para makahibaw ta nga naatay breast cancer, no? Pero dili man jud na siya mo start diretso na cancer, di ba? So pwede ta mag self breast exam. So kaning para sa mga girls, no, sa mga women, kailangan ta mag self breast exam. Pwede na siya buhaton nato after 5 days or 1 week sa menstruation. Kay usually man good before ana naa jud na yung mga lumps na ma-feel nato, pero eventually mawala ra. Ha? So, mag-self-breast exam, pwede na nato buhaton, maghigda ta, while maligo ta, every month. Nya, kung kana siya nga lump, naa-argid siya, bisan og kanang humana ka og dugo, muna na time na magpa-check up gyud ta. Unsa man ka-importante, Doc, nga na-jay early detection aning breast cancer? So, ang breast cancer, manggod sir, no, is curable raman gyud siya, labi na early ay siya ma-detect. Kay kung
once manggod nga dugay-dugay na dako na kayo ang breast cancer, kailangan na siya i-remove man ang lisod-lisod gyud. So maong early detection, kailangan ta katong mag-breast exam ta, nya pwede sad ta if 40 years old na ta and above, pwede ta mag-mammography. Kinsa man gyud ang pinaka-susceptible aning breast cancer, Doc, na by certain age bracket ani? So, ingon sila no nga women ra daw ang magka-breast cancer, pero it's a myth. So, everyone is susceptible to breast cancer. So, pwede men and women. Pero, mas likely lang yun ang kanang mga females, mao na 40 above. Pero labi na po na kanang naatay mga genetic, no? Family history of breast cancer. Kana sila, susceptible sad na sila. Kanang mga mag-take og pills because naamanggoy kaning hormonal, di ba? Imbalance. O imbalance, pwede na siya. I think interesting ni Doc Van, no, nga apil di ang mga lalaki pwede maiguan ng breast cancer. Yes, sir, no? So, dili ra gyud siya for girls lang gyud. So, kailangan jud na, if ever manggani, maka-feel ta nga, na ay mga lumps ang mga lalaki, bisag usar ra ka side, kana, ipa-check up gyud na nato. Feel to nga, ni dako-dako ang atong tutoy, dili siya normal, kana, i-check up sad na. So, dili ta mauwaw, kaya ang pwede gyud baya ta na ang mga lalaki ma-breast cancer sad. Alright, Doc. So, for the information sa itong mga kasubo, Doc, no, unsa man ang atong mga programs or projects sa City Health Department in relation to breast cancer and breast cancer awareness? In line with Breast Cancer Awareness Month karon, pwede kita mo visit sa atong mga local health centers, no? Sa pinakaduol na health centers, pwede ta mo adto kayang ang magpa-check up ta. Naara tay mga doctors available, mag-breast exam ang doctors niya. Kung kailangan manggadig mga laboratories, naara gyud mo kahatag mi og requests. So diri pod sa City Health nagkuan sad mi breast cancer awareness lectures sa among mga staffs ug sa mga BHW in all health areas. So nasa north, sa south, west, east and central areas. Karong kuan sir, October 19 naatay breast cancer awareness kaning month dinha sa Cebu City Hall for the government employees. Naatay libre nga check-up, libre nga breast exam, ug libre pod na pap smear, no? Which is screening for cervical cancer. So, akong gi-invite tanan mga Cebu City government employees, no, na magpa-check up dito sa Cebu City Hall karong October 19, Thursday, sa Social Hall. Na atong mga libre na mga examinations. Dili pwede sa babae lang, kundi ang mga lalaki po ako i-encourage. Ha? So, see you there. Alright, so thank you kayo, Doc Van, no, for sharing your time and your expertise with us in today's Panaghisgot program and for letting our mga kasubo know all about breast cancer and of course, breast cancer awareness, Doc. So yes, thank you kayo, sir, for having me, ha, and letting me impart my knowledge about breast cancer. So, kuan lang tips lang gyud ha nga magpa-check gyud ta, mag-self-breast exam if naatay mga lumps na ma-feel, magpa-check up ta, duol ta sa atong mga health centers. Every day open ra gyud ang atong health centers. Thank you. Wow, Santi, no? Karon nadagdagan na atong awareness mahitod sa breast cancer. And I think my takeaway from that interview is dili lang day babae ang susceptible sa breast cancer, but pwede po ang mga lalaki. Sakto ginatext, no? Although ubos ang statistics among males, but still, pwede gihapon sila mataptan sa breast cancer. That's why important yun nga aware ta ug makita ta pamaagi to prevent it. Right. Now, Santi, we've heard the perspective from a medical expert. Karon, atong paminawon na pod ang perspective from someone who's been there and survived. Let's watch this. Good morning, Ma'am Corazon. Salamat kaayo, ma'am, sa time nga mong gihatag nga maka-interview mi nimo. This October, as we all know, we are celebrating the Pink October kun Breast Cancer Awareness Month. Now, with you, Ma'am Corazon, when were you diagnosed sa imong breast cancer? Okay, my first breast, pwede na bisaya. Yeah, pwede na, ma'am. Okay, my first breast, kaning the left side, is 2000. Basta 15 years na ni. Then the second is 2000, ang the right,
So, anduha, gi-remove yun siya. So, I'm the first is stage 1, then the second is stage 1 also. Plus, the right is mga, kung ano po, 2 years, 50, parang 18 years na siguro ko. So, first, pagkahibaw yun na ako, pag-diagnose yun na ako, pag human sa biopsy, siyempre, magol ka, kay ang akong anak is mga college pa man to. I have two kids ra. Then, so di yun ako sila patanaon. Pero with the support of my family and friends niya sa doktor, so na okay ra dyan ko. Ang first yun na ako, pag human sa nag-diagnose ko do biopsy, pag human gi-remove ang left side ako nga breast. Pagka human ana, so i-examine na sad nila. So, kung ano ko ato, kanang wala kong i-chemo, i-radiation ako. Kanang nanatay breast cancer, ang ato yun nga, prayer lang yun na, faith lang yun. Ang usaan na, kinahanglan, magpa-check up yun tayo sa doktor. Nga, na yun tayo, pwede na sad, natay monthly nga, or kuan ka mo, ato kasi mong doktor for check up. Unya, kuan sa imong pamilya, at least, kanang murag kuan na gyud nimo ba, murag sayo na gyud kaayo ni para nato ba, basta na gyud ta sa prayer na gyud, faith na gyud na. Maabot na tayo na ng pila ka years niya, ayaw pag hunahuna nga mauna gyud ni ako mauna, ayaw na hunahuna nga kuno kay breast cancer kadili ba yata pareha tanan, no? Nya kanang ang ako ala nga happy lang yapon ka. Ayaw dyan na ako niabot na pag pila ka years, pero wala dyan ko nagkunahuna nga mauni akong sakit inana. Kung unsa yatag sa doktor, mauna. So ang akong right side, bago lang ko na human sa akong chemo. So ang uban ni mo, during the chemo, maana nang ipong uban nga kauban nga, ayaw ni kana. Paman niingon ang doktor nga, dili ka mukaon. So di ka mukaon mo daot kag samot. So mo na gyud akong tambag nga, unsay naa mo'y kana. Muna akong tambag basban nga nag-breast cancer. Muna nga, usara gyud faith na gyud. Right. Ma'am, salamat kaayo, Ma'am Corazon, sa time nga imong gihatag sa amo, ma'am, and for sharing your story. Kay dili man klaro ba, ma'am, dili ba halata, ma'am, nga survivor na ta diring dapita, ma'am. Okay, blooming mga guys, Ma'am Corazon, ay. Blooming mga kay sekreto, Ma'am Corazon, kay prayer and faith ra gyud, ma'am. Oh, prayer and faith ra gyud na, ora gyud na. Ma'am Corazon, thank you so much. Pamilya, mo yun na, support yun mo imong mga pamilya, wala yun kay problema. Yes, ma'am. Ma'am Corazon, once again, salamat kaayo sa time nga imong gihatag, ma'am, and then we wish you all the best and padayon nga to have good health. Thank you. That was really an inspiring story, Tex. Now, ang akong takeaway po from your interview is that kung ma-diagnose magani ka og breast cancer, it's not the end of the world. There are support groups and medical treatment na available para sa mga patients to overcome this illness and come back stronger. Correct yun kayo na, Santi. So that is it, mga kasugbo, for this week's episode of Panaghisgot. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.